نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا خير من دفنت بالقاء أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وصاحباك لا أنساهما أبدا، مني سلام عليكم ما جرى القلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. براتاں عزیزاں چوکاں ماتاں گہاراں، یہ اولی 10 روز ذی الحجہ ای باز بزرگین و فضیلت والائیں و عزت والائیں روچند. ای ہما پہ میں فضیلت والائیں روچا منی مات گہاراں چکاں براتاں جواناں کہ اللہ ای روچانی نامہ قرآن تا سورہ فجر تحاگیب اللہ قسم یاد کن شنی نامگی فرمانی والفجر، منا قسم فجر وقت، یعنی منا صبح صادق فجر صبح صادق منا قسم. ہنو والفجر مراد کجام فجر؟ دوستان بعض علماء گوشتا کہ ہر صبح صادق ہر روز فجر مراد ہے، پرچی کہ ہر روز صبح کے در کے صبح صادق بھی ای دنیا تو کا یک عظیم مزن انقلابی پیغام دنت مردمانا کہ اے مردمان شما شب گوازینتا نیما فجر اتکگا من صبح صادقا من روچاں تہاری ختم بودتگو نور اتکگو اللہ قدرت کاملہ طرف ای فجر دعوت دند. خدا اما عظیم ذاتیں بلوٹی دنیا تہار ہم کند، بلوٹی دنیا روشنا کند. اللہ عظمت سر دلالت کنتی فجر. بعض علماء گوشتا کہ چاہے والفجر مراد ذی الحجہ 10 تاریخ صبح صادق، یعنی عید روچے مزن عید روچے عید قربان روچے یوم النحر قربانی روچے صبح صادق ادا مرادیں. چو ہمیں روچا اودا مکہ یا منایا پہکیں حاجیاں جنبن تو قربانی کنن، پہکیں دنیا اتہا مسلمان ہر جاگہ کے آنا قدرت گنجائش ہا آیا پہکیں قربانی کنن. ای یوم النحر 10 ذی الحجہ اللہ باز پسندند محبوبند دوستاکند. اللہ تعالی عید صبح فجر و صبح صادق قسم یاد کند. هنو یک نکته دیگه من بیان کنشم دیما
इस्लाम उसूलानी मुताबिका शहर रोचे आएगा पेसर शप के, यानी इस्लामी तरतीब मुताबिका शप पेसर रोच रंदाएं। इंग्रेज कर्राना इंग्रेज कर्रा रोच पेसर तो शप रंदाएं। ए दहुमी फज्र के तुलू कंतिये ए हमा फजरें कि इशरहत शपनी आ शपी के चद्दह फजरा यानी आइदे रोचे शप के कहते हैं पदर रोच भी आइद ए फजर अरफात ई शप अरफात है गिन। अगर ये कहा जी अरफात रोचा अरफा मरसी उज़रे मुश्किल बीमारी सफ़रे, और अगर हम शपा आई देगा हम चा फजरा सारी सुबह सादिका सारी व तरह बरसीनी मैदान अरफाता आई अरफा कबूल भी। सुभान अल्लाह। यानी इद्दाहे फजर आइदे फजर ए हंचिम फजर के शर शप नी ई शप हम नो है गए यानी अरफात है गए। तो ए फजर के कहते इबाज अजीम फजर अल्लाह कसम याद कंत कि मना कसम फजर यानी योम नहर सुबह सादिक है। दोस्तां अजीज़ां बाज बाज फजीलत वालाएँ फजरे अल्लाह खुसूसी तौरा आई कसम हुआ वल फजरे मन फजरे कसमिन वलयालिन अश्र और दहें शपानी कसम मना। ए दहें शप ए अव्वली दहें शपन जुल्हज्जे अव्वली दहें शप ताकि ईद शब्बे चौका बराता गोशदारे फजीलता ए दहें रोचानी दहें शपानी। तिरमिजी शरीफ तहा इब्न माजा शरीफ तहा तफसीर मजहरी तो का रवायत मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएं कि इबादत वास्ता अल्लाह नज़दीका शद्रुस्सें रोच शपा बेहतरीन रोच अशर ज़िलहज्ज है गिन इशद्रुस्सा अफजल तरिन ए दहें रोच ज़िलहज्ज ए हंचो अफजलन हंचो ईशानी शरफ इज्जत अल्लाह नज़दीक बाज़न चौका बराता कि ईशानी यानी हमें अव्वली अशर ज़िलहज्ज हर रोच यकुम ज़िलहज्ज बगैर ता 9 ज़िलहज्ज इन्हें रोचन तो हर रोच के रोचक बिदारे आ यके रोचक सवाब ईदगाह महानी साले सवाब बराबर है। यानी तो अगर यकुम ज़िलहज्ज रोचक बूते तो एक साल रोचक बूते गए, दोम ज़िलहज्ज तो रोचक बूते तो दिगे साल रोचक बूते तो 9 रोच ज़िलहज्ज रोचक बूते तो चिंका साल रोचक बूते गए 9 साल तो रोचक बूते गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चौकान चोने मजन सवाबे चोने मजन अजरे चोने मजन दर्जे नेक बख्त जनीन नेक बख्त मर्दीन नेक बख्त मोमिन नेक बख्त मुसलमान हमाए का आ ए मौक़या न छ दस्त नदंत ए मौक़या सवाब जमा कंद यक रोच ये रोचक ए दही रोचान तो का 9 रोच तो का दौमी रोचो आई दे रोचो रोचक जायज़ नहीं बल दिगर 9 रोचा हर रोच तो रोचक बिदार तर एक साल रोचक सवाब अल्लाह दन। और ए वलयालिन अशरिन और इस शपान दहीन अंक कुरान इदा कसम याद कन हर शपी के हर मुसलमान मर्दीन जनीन पादे अल्लाह इबादत बिकंद अल्लाह बंदगी बिकंद तहज्जुद बुआनी तो दुआ बिकंद तिलावत कुरान और ज़िक्र बिकंद अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर शपे पादायगा
لیلت القدر برابر آ شخص ثواب دن. سبحان الله سبحان الله. یہ 10 شپا تو 10 شپا اگر نندے بیدار بے عبادتا گھیشتر وقت ہوتی صرف کنے تو گویک تو 10 لیلت القدر شب تو زندہ کو 10 لیلت القدر شب نہ 1 لیلت القدر. مزنه اجران چوکان، مزنه اجران گوهاران، مزنه اجران منی براتان. او نوجوانا ای شپان نقصان مکنی، او مادران ای شپان نقصان مکنید. شپاگون موبایلان ضایع مکنید، شپاگون گیبت و مبتین مجلسان خراب مکنید، هشکین دیوان مکنید تو تی شپان برباد مکنید. ای شپانی تها عبادت کنید و ای روچان اگر شمارا الله طاقت داتر روچک بداری. 1 روچگی ثواب سال روچگی ثواب و 1 شپی عبادت لیلت القدر برابر عبادت ثواب. پر رب بچارید، پوتی قبره بچارید، پوتی محشر بچارید، پوتی آخرت بچاری. ای شپان ضایع مکنی. مردم نظام بارین و دیگرندی پس الحج ما زنده ببین یا مبین. هنو که اللہ مارا ای شپ داتگن ای خزانه یند، ای شپ نیا ای گنجان، ای روچ نیا ای کنزان، ای خزانه یا ای خزانه یان و ای کنزان و ای گنجان نقصان مکنید، نقصان مکنید چکان. فرمانتی والفجر قسم منا صبح صادق 10 ذی الحج و لیال 10 و 10 شبانی و الشفع والوتر منا جبت قسم منا وتر تاقه قسم. سبحان الله. بعض علماء گوشتا کہ جبتا مراد ہما نماز کے آئینی رکعت 4 مثلا ظہریں عصریں عشائیں ای نمازانی رکعت 4 ای جبتا اور تاکہ نماز مغربیں 3 رکعتاں تی وتریں 3 رکعتاں ای تاکاں منا جبت تاکہ قسمیں. یا بعض علماء گوشتا کہ جبتا مراد مخلوق ہیں اور تاقہ مراد اللہ وتی ذات ہیں. پرچہ کہ اللہ بھی مٹیں تاکیں آر جبت نہیں. مخلوق ہر کس جبتا بلے اللہ یا جبت نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. من فجر قسم، من 10 شپانی قسم، من جبت تاک قسم، من آشپ قسم کے روت خلاص بھی واللیل اذا یسری هل فی ذلک قسم لذی حجر. تحقیق هستند ای قسم تو کا ذی حجر مردم صاحب عقل والا مردمانی واسطہ مزنے پند و نصیحت موجود ہیں، مزنے فهم و دراسہ و درس موجود ہیں عاقلانی واسطہ. عاقل وقتی کہ ای اللہ فرمانا ہوش کنند آوتی وقتا ضایع نکنند، آوتی وقتا خراب نکنند. عاقل مردم، ذی حجر مردم، ذی عقل مردم آیا استفاده کنند چه ای کنز و گنج و اللہ داتگی خزانہ. میں علماء نویسن کہ نبی علیہ السلام ہمیں ارشاد ہیں کہ بہترین روچ سال و ماہانی تہا دنیای بہترین شب روچ سال و ماہانی تہا ہمیں 10 روچاں عشرہ ذی الحج. دوستاں کوشش کنی کہ شمیں فجر نماز قضا مبی. بہترین فجر کتوانے ذی الحج ہمیں 10 روچانی فجریں. بہترین اشراق کتو کنے ہمیں 10 ذی الحج تک 10 روچانی اشراقیں.
در طول سنه اور بہترین تلاوت قرآن که تو کنے اہمی دہیں روچاں ذوالحجہ کی طرح اللہ توفیق بدن چه شپا چه روچا حمید آبا بہترین ذکر بہترین تلاوت در طول سال بہترین نوافل در طول سال بہترین عبادت در طول سال کہ تو ادا کنے ہمیں یہ دہیں روچاں اشام باس پسات اشام باس پوتا حفاظت کا اگر تو شریں مردی ہوشاریں ببیکھان چو قرآن گوشتا ان فی ذالک قسم لذی حجر تو اگر صاحب حجر و عقل ببے تو توانے وتی مشکا بقول بلوچاں آپ کنے ہمیں دہیں روچانی تہا تو توانے وتی صندوقانا چا گنج عبادت پر کنے تو توانے وتی نوافلان زیاد کنے تلاوت قرآن زیاد کنے یہ دہیں روچانی تو کا صدقہ کنے آخری روچہ دہمیہ قربانی کنے یہ گوڑا تی عبادتا ہچ مٹنی یعنی تو چو پسم کہ یہ 10 روچ نیاں یہ روچانی ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر ثانیہ یہ گنجا مفتا پر رنج مدے یہ گنجا پوتا گنج جوڑ کنو عبادت و بندگی بکن ذکر و تلاوت بکن جہد بکن وتی نفسا پشود پاک و صاف کن اللہ اکبر پیر مات پتانی خدمت بکن روچگ نفلی بدار قرآن زیاد بوان وتی سیاد وارثان صلح رحمی بکن محبت بکن گنایا اور وتی زبان ہمیشہ ذکر و تلاوت تر بکن سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ ای ذکرانا باز بگش رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا ای پہ میں ذکرانا باز بگش ای پہ میں ذکرانا باز بگش لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ای ذکر باز بگش یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث ای ذکر باز بگش لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پوت جم کنے وتی کاسگانا پر کنے وتی صندوقانا پر کنے وتی قبرانا آباد کنے وتی قیامت آباد کنے وتی رب راضی بکنے اللہ مار شمار عبادت توفیق بدن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ